Members of the Meghalaya SSA School Association had met today, the 28th of February 2023, to appeal to all SSA teachers across the state to join them in the protest program to be held on the 2nd of March 2023. The intention of the program is to march from Polo Grounds, Shillong, to the main secretariat building to oppose the government's attitude towards the teaching fraternity, wherein it has till date been ignoring their rightful demands to salary and to address other issues. Menta kasi nakaliang jong ikum kinangayalam jong ka asosasyon kibadon po ka setri jong ka Meghalaya Service Shiksha Abhiyan School Association Sentra Budi ngidon hangne ban pentip ipikum ki paranoy ka SSA kibadon po ka Jela Meghalaya Borok Kawai kumban nakaliang jong ikum kasem ngilapu por ka sarkar hapo ka arpratorik naifep arajar arpuar halor kajing bomla ka sarkar bansiu dia kanikas pending salary ke jongi ke berasa menta nado Oktober, November, Desember, Januari wat Feb te kumbang ino bu por hak arpratorik jong naifep arajar arpuar tenre haduk menta mene nakaliang jongi kum kinoelam juga asion ngimpat yo kanu ka respon nakaliang juga sarkar te kumta ngikuak ban pentip Ahmad Jongpi ki paranoy ka SSA kenthai bat senrang ki badon po ka Jela Meghalaya Borok Kawai mapin sobha ban yami pajba haka artorik march arjar apuar halor ka jing lektur pajba ka jungi kum kino hikai hangtai po sekretariat bat ya kani ka jing yaj pajba ka jungi ngin sedang na madan pulo na katuka jaka yang kita supar bat ngintur hangtai po sekretariat bat kapor bangin sedang kalong karway sistem menstep kumta la pentu pi di paranoy kai SSA kentai bat senrang sobha sim ya kane kajing pentip jungi kum ka asosiasi Borok Kawai bat sim ya kane kum kajing klik iwe lane dalade yalade nomor kane kade ka kam im kamyap jungi kum kinai noi kai SSA ngimdai ban susyong hakiying lane bangin suye snap suye pek yakwe pat roi ngin mi pajba hang ni ban penpau kajing persya ya ko sarkar halor kajing lek menti kan ka sarkar ka jungi ban set ikuma ko jungi menta ba sang panai ai